Mwana ndagitari areathira thina ya gutaika na kwanja kiriana. Natwaririe murimo jwa jege gutaika na kwanja kana gutaika vomiting and diarrhea kana mumiro gwa kwanja ikogea na murimo jwa gutaika na kwanja murimo juchumburite ana baba ingi muno na ukeja gutegera kira gituma ana baba ingi beta hospitali ithina ya kwanja na gutaika. Ine nkienda kuga ujo murimo jwa gutaika na kwanja kiambere jutithajo thongi kiriana nontorea mwana ambiririe gutaika na kwanja agiaga gintu gitawa dehydration kana mwana kunyiyerwa ni gintu twitaga electrolytes para bengi bauga iruje mwana akuthirwo iru ene rutithwa iruje gintu twitaga electrolytes na electrolytes either a chumbe for example sodium, potassium, chloride bibia mwana ateja riria ambiria kwanja na gutaika. Na igero gitumipenda kwira mutegeri wakwa atiri rira mwana ukukambi ukona umwa irio ya mbere agutaika aya omwa kaire agutaika please ugakaro mwikite mwana ukumike sibitari kienda komba gutegerwa kwanja kana ndairia mwana kuno etho agita akiorogia kawaida inde ageta maitaja maingi ewi ndairia kana koi kwanja na no ete kiorori mwake ageta uruji ewi ndairia kana kwanja kote lazima mwana etho agita akiorogia uruji kuga mwana ukuna kwanja kana kungweta ndairia inde mwana no etho agita akiorogia kawaida inde ageta maitaja maingi na ndi ewi nayo inyayo no yo tuiga nyai kwanja na kingi na kio tugire mwana akeja kwanja na gutaika akanyirwa antumomero uga amero bakawiruje mwana akunyiro iru ende iyentu twitaga electrolyte kana chumbe iu icho mwana atejaga na mwana ambire kuthirwo iruje kakira twita dehydration kwina dehydration type nyingi choka mbiria kuona mwana ukuna akinyiria mwana ataikire na kwanja no mukuri into bya kunywa na kunywa ewe tethero ethuki indi akinyia moka mwana oku akirire amo akareje kanyorokere nyomo kundia gintu nyomo onki ategwonka eunira twita severe dehydration kuthiro iruje kwa ali yanju na eu mwana akinyia iro ona agita akandimita hospitali umaumira je kuja umaira rira mwana ataika na kwanja mwana arikia guta chumbe utukugira na igo tumiwonaga mwana eta hospitali eta kayo gintu gitawa ORS na ORS etawa oral rehydration salt ikenda tuchokia chumbe mwana atere gukurukira gutaika na kwanja ile gutumbe kunda gwa gintu gitawa ORS na ndingira mutegeri okwa ntonde wina kana kanintini ukagaya ORS gwaku ORS omba gugutethia muno mwana omba kwambiria kwanja na gutaika utuku utina means cia gwita cibitari no korogera mwana ku ORS araromenywa ikamugwatira mwanka rukiri konde inge ugatiri ntonde wina kana kanintini under 5 nyomba gwaku chora bamobe babena panando batagaya panando ntubamo wanki ndengia ndokagaya gintu gitawa ORS na eu igatutetheria muno na kingi nakio kiretaga thina icha kwanja na gutaika igutumira gintu gitawa menyonyi ndenda tutigana nayo eu nio ituretagira thina cia kwanja na gutaika kiri ana banini na twatigana na interview ana betu bagakara bwega na tuketha twina mugongo chumwega na twina thiria enjega.